Banyadan bentalang hagajing rakhe ya gajing dapsis Pak Senam ke Dr. H. Gordon Roberts Hospital. Unong aibut jong kesorkar jelau Dr. Didi Lapang bat kayeng kesem jong kilanok senyang daga bapenshna bat penuandur temai ke kerdap jong ke hospital. Usembut Menteri Rangba ke jelau ba Preston Tensong hak arpu pratrik ujeliu arajar arpuar ula plepat ba akan ke kerdap hak belaidon lang Dr. Didi Lapang rengkat bat ikurim jong ikong amethyst Linda Bla bat kiksiu Chairman ke Hospital's Governing Body, Reverend S.S. Majau, Medical Superintendent ke Hospital, Dr. R. Nungrum, Chief Secretary Berim Kejela, WMS Pariat, bat kiwe-kiwe. Preston Tensong lero bat penpaw ke jing sungu iki doktor, kinas, bat kinong trey, bat nong peniat jong ke H. Gordon Roberts Hospital, kiwalan nok senyang ya kejela hak jing kun persya ke kelam COVID-19. Ulong wala ke hospital kelaken jo shis Pak Senam ke jing yak linti jongka, bat ai jing syakri kipat ba. Ulakit bok bakan hospital kan yai beteng ban ajing syakri hakis nem ki banwan. Uloang bu pangnut bani iye ki kot kubor ke ai ke belajar mencuah kan hospital. Bat ulakan tu ke governing body bat ya baro. Ba kum kan ke jengja kam desyo banja. Ulakan tu ki bor badi kmi jong hospital bakin pak ke jeng thok sarkar jela kenang ban yo ban aina ke surok ke kerteng jong Dr. H. Gordon Roberts ubala pentip bagi sarkar kan sepensa namru yu Thomas Jones ubalong kupa kidak thok kasi hagaban ai kerteng ke surok na tengar syaduk nong Saulia da ka Thomas Jones Road. Nagaliang Dr. Didi Lapang luang ba ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital ke hospital ke bam junyo siliang yano yanoru. Hagaba ki balong kristan na ki bam dei ki kristan kiyo aga jing sumar. Bat ki beri ke benabar ke jelaru kiyo aga jing sumar bat kani ke jing krau jong kani ke hospital. Para be ni so don bok bang don na pok shatri jog the hospital kane hospital ni ki thu ba ka de hospital ka bonam yo shiliang ye no de hospital ba Kristian do uyo ni sumar bo de Kristian do sumar u khago sumar u khagaya bo bom ya chi ka kasiru don Kadai kene ke di crowd jong ke di hospital. Berkali ba, bana serai hake sespasna. Kira cibut kita, the ups and downs of life is there. But God was there, never left the room. Ubom pen kenyo tulang ulamong, or ubom pen lep yusai hamsat dan nganom sim tulang mikubor. Kau apa ni cuma kendiat, bakum keyen. Kejing day bakan kejing no senyang dari lupa. Fikra long kejing jam, agak senem kat kena pasal pupra. Bila ulam hamne ya Mrs. Lapang, ban hamne waster, ban wan kaklo, ya kakon ban kong itu keteng kakir kedoli ikon yogi. Itu terhiu, itu nak kamera jauh Mrs. Lapang bertiap. Entah itu doktor train berkot saya. Yang mana yang lajan juga ni akibat kedur jauh Mrs. Lapang kali bukan. Doktor udah pun suami ini kita mana jan doang no. Amateurs terpotong berjamaah. Amateurs Perluan pai nak kejengnya, dosu yogle. Tak, deh, selong kini kemen baru armut kelong berkemi ilakoi. Dah sisa, isyam boleh ulang kau. Dengan ibu yogle ba, kalau beli kalah bangelak beli ibu buktu. Nama kata. Kalau dia long kejeng kejeng lagi jong play bani ai ngusi dah deh ya kena kejeng dia baru apa imsim dia baru tang personal kejeng ini play kalau kejeng iu play ya ketenja jong kena kostar kene ketenja juga kalau kan banang ya kapor nang iubi nang sentena menong indah tepe tahu kewang doktor obat kita karena iubi mentak nang ya baka partai saya kan itu ya kene. Saudai ban kenal apa kum ni ko ya kentin long fellow apa poem jumu a psalm of life kemudian kini kita
lives of great men all remind us. We can make our lives sublime. Our departing leaves behind us footprints on the sands of time.